Hi, ajidu mukhan sotula group khan aishe mukhan bishi dairy look naba kardi ajihi mukhan look rina ajidu mukhan hiki hoile kandin gribo koina mukhan aida ekta bisarina itu ayase ajidu mukhan do alak alak jaka de takabra ida look gribo le napare itu bra ajidu mukhan look grishe itu bra aishe de koina apni khan de itu jana diase aji mukhondo alak alak kotha ina share kurni ase itu ra aji du moi kobole thaga do moi tikhir laga kotha ekta aro mur laga kotha ekta ina kobole mon ase dura ita kiman jumbra mukhana Sothu group khan laga channel de side ase mukhan tikhir manu khan gi itu kobole mon ase Amayi roka ami channel shing like subscribe sibe ene da nam mer jo shiro mutin sale da aro ida mukhan mur khan kimon bra mukhan la channel de side ase chimi jine like subscribe sitip Hello family members kan dan ke pishi kushi paise itadak mohon la channel tu tuang la love aro support karni mon itadak pi continue purase dan ke pishi thanks ko itase aro moi ita tuta la language ko dibo aro itu Samphuri aro itu Sangtam la kota ko bo moi akide Samphuri la kota ko dibo Samphuri manu kiman brasa ise nye me kzona me a Sothu group sole no nye na ato met support sodora no zidari me a like share chibe subscribe sodo no ni zibe nya jile aro moi samtam khan ke na ko diwo samtam khan kiman size samtam ra dinner khato ine your Sothu your channel thiwana Maybe like, share, subscribe, na. Bye bye. Kiman chun mukhan la korte sayase aro apni khan morum kura nisna achi tak mukhan ke morum kurbi Sothu group de aro moi itia ko bole tu Yimkhiung la kotha bra ko bo aro ekta tu Phelungre la kotha ekta ko bo de isa Yimkhiung mi zerbo kade khane isa yo chinel ching kya dala na kim ki shena sa amuyo ta kyakshi de sho isa yo group channel ching let share subscribe sa chang de ha chun sa kilim bang tha kyung cho aro moi ekta ko bole tu Phelungre la kotha bra ko de isa Phelungre kuda khna alung sha dana let share subscribe sa chino. Hi everyone. So manage welcome to the Muhammad channel there. Konishna Muhammad chido. Man so manade nijo kotha ba lagina ami khanbe kodi kobola se do. Morunga last tak side de moi di tida kotha kobola se do. Moi tida kotha kobole thaka do. Chirr la kotha ekta kobo aro Makury la kotha ekta kobo de. Majiana asam khulin jo dika na my channel da zumzali leke. Majiana subscribe sipi asa like share get sipi azang sha azang di like sipi asa share get sipi asa comments get sipi no asa ram share mo ji shile aro ida chir la ko da bra ko diwo chir manu khan kiman bra side ase masanye channel jin an bale support cha no do channel nung request to do so lang. Thank you.